Saya sen pan ngai ku blaya pi ba ro ki subscriber ki jonga. Ngapen pau ro ki jing sungu ya ki jing don rekat jong pi ki jing arab ki jong pi bat ya ki jing kersan jong pi na kapor sa kapor. Hang di kapor ngan ai biang sa pi ka we ki jing ruai ka ba kerteng melayalam yang i dry. Kan ni ki jing ruai ngan sia tu e pi ba nasional kan ni jing ruai si benta ka long na benta ka balang ka bangadon. Namar hau ni benai Agos Perok cip na kajing sisa ngila day ban yo ban le ya kajing ban kre na benta ban reke Golden Jubilee jing tap san posnem jong kabalang di imat bakadon kene ka lockdown bakalong komni di imat kum kabalang im yo ban le kata ka benta kabang ilapin kre na do kipor baro di ngan ya tu epi ngadon kabalang balang Presbyterian Renli kabahap haka Nomsap district bat kabahap ru haka Presbytery Silong Semi di ngai ku blay ya ki pa jong kabalang ki pa ba jong kabalang ki khon samla ki heb ki beret hak jing sisang le de ban yo penyelek kemen penir ki ya kini kesini ndrei wala kataru haba kalong ko pertai ka buku bani ngin yo lan ban le sani abe yo blay nyalam bat unang ya yalam na kapor skapor ngai ku blay de pastor jongi i Reverend H.R. Linkoy balong i pastor chat jong kabalang jongi bat kum juru jong ke distrik ke jongi tengai ku blay ru itmen basan jongi kirang ba balang jongi di walang hidu no e jeng kre jong kan ni Jubilee nem lawan pelong ya ta kom kumbang itmu ndrei to blay unang ya yalam bat unyai don rekat na kawi kapor syakoi kapor di sai sen pat ngai ku blay di ses ngap ya kan ni ruai kan ni ruai kan long ka video lyrics semala ban le ka video ka bakam biang Henry Pinisna page ro ikitin bat bin support ro ia kan ni jing ro bless you. Sembak mensha metra Bamilaya lam lenti yangi Ya kekerteng jong mengin syakri Sing ya robat burom ngia Damin sembak mensha metra Bamilaya lam lenti yangi Syakri Hidap daging men Mensip Banyaro yutra Layalam linti Hadu Kajubilee Santos nan kabalang Kalaya daging syakri Kane kasmi kan long kasmi bakmen yangi Syakri hakam jong utra Selamat sibuk